Svake godine dolazim ovdje. Dokle god bude mogu se kretati, ovo ću posjećati. Ovo je za mene nezaboravno i nikada ne treba zaboraviti ni mlađi, ni oni koji se ni rodili nisu. Trebaju prenositi živu, istinitu istoriju ovoga pokreta, ovoga marša i osnivanja ove prve regularne jedinice partizanske s koje je nikla jedna armija koja je borila, koja je pobjedila čitav svijet sa svojom strategijom. Ima mlađe, da, ima oko 50 godina, ima mlađe, a inače smo više onako penzioneri već. A imamo jednu gospođu 91 godinu. Sad će doći gore. Ona je išla u Igmanski marš. Jako bitno. Jer kod nas su malo u Sloveniji historiju promijenili. Kad je Janša bio na vlasti, izbacio ovaj dio istorije i tako mladi ljudi ne znaju šta je bilo, šta se događalo. Ne, Marija Benčina, živim u Ljubljani, ali sam ja iz Hribov tamo u Sloveniji, doma sam ja, živim u Ljubljani već puno godina. Godina imam 90 i za 3 mjeseci ću imati 91. Koliko puta sam tu? 4 puta. Svaki put idem pješački. Kao što vidite, ovo je međunarodna manifestacija. Ovdje su prisutni ljudi iz svih susjednih država ili država bivše Jugoslavije, Austrije i Italije. Antifašisti, naravno, i poštovaoci naše prošlosti. Ova godina nam je jubilarna, ali evo i rekordna po posjetiocima. Po našoj procjeni, po broju autobusa, kombija i vozila i tako dalje, pretpostavljamo da je danas na Igmanu od 15 do 20 hiljada poštovaoca naše prošlosti.